फरमाशे नाड़ी गुलाब मुड्डा रोजू गोरी में 1000 खां टोका खनगांव सन 2020 साल 25 महीना ये 1 तारीख बेगाए में फला खनगांव इलाका कोलुए में होता का प्रोग्राम दी ने एरा फरमाशे संतानी नाड़ी गुलाब तरफारा मीर खां गोरसानी फरमाशे दुबैया जा यकेला करम खां गोरसानी खास कर दुबैया फरमाशे स्पेशल बाजाबाद मोहम्मद चल गई दुबैया फरमाशे यकेला मजीद महकनी में फरमाशे यके फौजी मिल जाए दो दिन फरमाशे जी
Penani madigare roshi toda Sudra dwarda to Setengani ni kesukono kasa Nagi dango gara toli Mayarani sri mama eskana to bakha Ao dara penani ramna chukane samuchi namo ashe masurata Nashkani yani migidega arashi pari echo batami Name sare ni na dangalo esko sanare me yara tandayani ilagani doste amerga senega gane mi puteni gete Eni senaga wane mi puteni hara kala na hutiyo esterani waru pareni soga karangani basuro sarvo poyane nida Kivargi hava serna kusta malrabor Utani tini chamakalaski yano ke Yarmena me paratana ani sepaga Sendi todiyo zaga sena simwani Aini zaga se simwani yergana Sonandana bantu kulbathapti Dide gani basu bal khulati rakha Kere taro badeni bresh khande gani Jai Guru Musta Sukhara Tene Sine Gunne Gurami Ramita Jane Hai Allah ti sere gani bande gorani dol malekha Hey china priya midai lamba kahani se me yara daastane se Allah imam yara daastane se brandara naam kadere ni lagestera Sudi gatare na mosameya Mashkate ni naside namasti Magadadi Hanmangi yedera veni la bakara Yadiyo Imati Selangani Edwarami Ese sareya Bagur